Pozdrav svima. Odlučili smo se ovih dana javljati više puta s nekim korisnim praktičnim savjetima u ovo vrlo izazovno vrijeme, tako da ekipa iz mentalnog treninga i ja ćemo truditi se svaki dan dati vam nekakav koristan alat koji možete koristiti za svoj well-being, za unapređenje svog emotivnog, mentalnog stanja u ovo izazovno vrijeme. Današnja tema je nervoza i disanje. Sad, prvo da razjasnimo nervozu. Nervoza je, odnosno anksioznost, je riječ koja opisuje zapravo osjećaje nervoze, koja opisuje osjećaje ako prerastu nekad u panike, zabrinutosti, i izvori anksioznosti mogu biti svakakvi. U ovom slučaju sad oni su vrlo objektivni, oni su realni i ne bi htjeli da prerastu u paniku, jer iz panike zapravo reagiramo loše, donosimo neke loše odluke i htjeli bi to svakako prevenirati. Sad, postoje razne tehnike, alati kojima sebi možete pomoći kako bi zapravo smanjili simptome anksioznosti, odnosno tog stresa o kojem trenutno svi pričaju. Glavna stvar koju možete napraviti već danas i pokrenuti cijelu priču je disanje. I o tome mnogi pričaju, ali ajde da vam objasnimo konkretno o čemu se radi. Disanje je funkcija koja prati naše stanje, što to znači da kad ste jako nervozni, kad ste u strahu, a taj strah dolazi od vaših misli, te misli u ovom trenutku teško možete zaustaviti, ono što možete napraviti je promijeniti disanje. Sad, ako uspijete promijeniti disanje, onda će se malo promijeniti vaša fiziologija, vaše tjelesno stanje. Jer šta je problem s anksioznosti? Ona kad raste, ona utječe na fiziologiju, znači na vaše tijelo, i onda s vremenom pa imate sve jače i jače simptome i zapravo osjećate se jako loše zato što niste poduzeli ništa po pitanju fiziologije kad već ne možete ili ne znate kako po pitanju misli. Pa dakle, kako se rade vježbe disanja? Vrlo jednostavno. Ako gledamo osnovne bazične vježbe disanja, vaš zadatak je, i to ćemo sad probati zajedno, idealno zatvoriti oči, ali u ovom trenutku samo pratite uputu. Jednu ruku stavite na prsa gore, drugu ruku stavite na trbuh i u sljedećih nekoliko trenutaka probat ćete napraviti udah i izdah tako da vaša prsa miruju koliko god je to moguće dok vaš trbuh radi. Dakle, idemo sad probati svi zajedno, napravite udah tako da se trbuh napuhne i onda izdah tako da se ispuhne. Pa ponovite udah i onda izdah. I dok tako radite, ono što možete napraviti što će vam sigurno pomoći je zatvoriti oči, ali morate obraćati pažnju to da se gornja ruka što manje miče, da su vam ramena opuštena, odnosno spuštena, a trbuh je taj koji radi. Nakon nekoliko minuta počet ćete imati, dogodit će se neke prve promjene kod vas i one će biti vrlo ugodne. Međutim, isto tako je moguće da će vam misli bježati na sve strane, pa ćete onda u tom slučaju stalno vraćati misli na disanje. I to će biti dobra zapravo vježba, jedan pravi mentalni trening za vas, kako ostati pribran, odnosno kako ostati prisutan u trenutku, jer kao što sam rekao ranije, misli nam stalno bježe i ne znam da li ste znali, ali 80% misli koje mislimo nisu uopće vezane uz to što radimo u ovom trenutku, nego bježe u budućnost ili u prošlost. U ovom slučaju sada, u ovo izazovno vrijeme, najčešće bježe u budućnosti. Sad, dakle, šta radite u tim trenucima? Usmjerite pažnju na disanje. Bilo bi super da brojite trajanje udaha i izdaha i trudite se da je izdah malo dulji i nakon nekoliko minuta ćete imati laganu promjenu. I sad sigurno se pitate koliko često i kada to raditi. Pa tu ćemo se voditi savjetom Marinaca, 2 puta je kao jednom, a jednom i nijednom. Dakle, minimalno 2 puta dnevno bilo dobro da napravite ove vježbe. Preporuka je ujutro kad su simptomi anksioznosti često najveći i navečer kad ljudi imaju problema sa spavanjem. Zapravo jako velik broj u ovom trenutku ljudi ima problem s tim da zaspije. Sad, osim što ćete napraviti u ta 2 momenta vježbe disanja u trajanju od 5 minuta, vi se sjetite nekoliko puta u danu vratiti pažnju na disanje, na ove osjećaje udaha i izdaha, i kad god vam misli pobjegnu, vraćajte na disanje. Vježbajte svoj um, vježbajte svoju emotivnu kontrolu i to je za sada to. To je za danas to. Od sutra krećemo s nekim novim alatima, držite se ovih jednostavnih uputa i budite dosljedni.